Odoni adia me hunu wo sofo maame mu na mo amotenchen mo amogina me nchen nyina mu hunu saa de no me hunu wo sofo maame mu no e kata bibia ya obi beka e de afa sofo maame ho e kata bibia so nam saa de na mahu woni mu nti ena ade a me nim se sofo maame betimi aya ma me no mo amogina nchen nyina mu hu me nko na me hunu eno ne wodo no nti se me do no a emfa ho ne baabi a wote emfa ho ne baabi a wo ene ne mfi a wadie me kyeresi na kofa no se me do nipa no a emfa ho ne de wote me do no ene emfa ho se wanyini kyɛ me do no ikrom ha sikafo bibiri obeyiri tin o ka was me oyenkunwa yere tin ya na nye subambone hwe enu ayese emoja wakɔ hospital yɛ de moja asiw so moja mono sakra moja num you breathe in you breathe out. You see the point? I got a point, yes. Man. You breathe in, you breathe out. So ages doesn't matter. Come, boss. But I am from penny former. There be one. Hey, this is what I cry. Who on my about done when you channel? Yes. Also, what do you? Any measurement to Sabre America say obi atu afiri abrosan ye wonu nko an te ho. Ennam bosuo bi mu ko ba bia. Sabi dan no kra bi omu nsinwie so wo bako no oda ho. Odo. Enye age. Dabi. Yow, nature, you can't cheat nature. We are saying in every relationship biano maturity account. Yen worry obiano. Oh, you know some maturity in your age. Oh, me mommy building me points. Okay. Yen worry dear me pen. Who warrior? Yen worry dear me pen. Me worry dear nyame pese me worry no. Because you say adia me hu akoso ya hunne no me door no. Be a bedu next 5 years na sa ade no eniho but nyame ohu akoma mu no ohunu makoma ne say fa nipa we die obetimi ne akoso ya ko akiri enu ti so de die nyame ne didie ope se me ware ne ma no ade no beba but metimi agina awade aye ware no communication e key enu ti se one pe age mate enye se de bia wo ne ye pe kora de madwe ne bro so kakra na kofa koda ketua etore bia bra wo ye counselor and some eba wanim no utimi se we e childish behavior when ye issue esi egina so di jawade but osa na dwene mu ha be me bia obe wade you see every successful man bia no there is a woman no enya koda na wo nyame enya wadom na akwali jimifo a wo be ma no wale wo ba se bi wagimi wo wie ye nyina be sei because issues ni bi wo ho a wotimi se we ye nkoda asem o susu ade asem enya asem wo de ahyehye ni mu ene ma hyehye ni bo wrem che se na dwene mu ankasa no onyini enti menya 50 me yire ye 25 we no kwad ye wanya 50 no ware 18 me yire di onimi ni nkomo me yire di onimi ni nkomo me yire di onimi ni nkomo ada akola na ye na dwe so no be di nkomo ape papa ne start sisi yable o krobodu se ene nkroma no mabre so se nkomo a ho ne akola ni di no se ni pa no ni wo ba no wadi se nkomo no e jo nkomo die ya ke papa sisi yabre o nkroma no bre so sabre buzia no bre so yabre papa akola ni ti odi no ho ah e di asana papa pe so ne mekai enu tu se me ne me yiri di nkoma won ka bi nkoma wo ni di no won ti ase ono te shatawale yes ensin ya gura tipen na baba be hwew stamina because wonu what 50 and wakofa 18 abai wan be 32 no e hona na kono aba afa enu ne aphrodisia bebreba papa fo no ma ide anya stroke no ontimi chiti nature e be chiw e na wade na ye wade no such no 80% e mai wan pe wo mo pe no so mo pe de ahojo wo mo pesimu aginam be ma wotumi wo so na fa akoya ante boame diabetes yadronti anti de yadro ne de agiro so me boame na nu anaju no obi bade bia o chi bo fruit say ya no so chechemame na ade eti ensingra di pe wo ya branti afa wa bayoa a wo betumi awoso na kwachiri
na wo yes sikanti e mai wa no ye homa kin sikanti omo pom age mate fo no na abedi nkokrecha wakono bepo wo bebo dwama mo ni magu ase period yeah I'm tell so chibu fruit to ada watch akunta age there ohu age matter especially me my bema e dey ne bema me bema maybe 25 years maka se me do ba we 40 or 60 years or 50 years I want to assume enti age ne matter between oba ne bema me ye bema there bema me kofo oba we 60 years me di 30 years me di 25 years na me ko ware e dey ne bema maka se me do ma me pani obetimi awo me but bema me di 60 years metima do akwada we di 25 years there isn't it age matter. It in me bema no age matter. What am I saying? Age matter. Age matter. TV. Yeah, boy me. The whole canon. E kire say when you're 60. Yes. Now we are 25. Age doesn't matter. But say we are 25, bema 30. Now ko worry sister. The age matters. Yes. Which means say age matter. In all tuning in age matter. Nebao. Enti at your age, ebi am say me nka say age no we are 40. Yes. There na mema within 40 and 20 years. Oh, are 20 year older. Oh, you're okay with that? Me 40 years. Me are 20 year older. Me okay with that. It means age has mattered there. Say ufi say wow. Akota age no. Age na ebe matter no. Oh, ode mami tire. Ya bo matter ni asem no. But baby me nane no. Nane no but akota na pese. What am I saying? Mami tire. Na kwa bna ka bibi say unyini no no makwa akofa enkwada because of a long life. Nti age matter. What am I saying? Penina unyini no a te say nanu ya ohini bi a edi ni sia young girl bi no. Your man young girl bi on say papa no ne life asesa. At least say energy abani muni ade age matter because ye penkwatente di ama papa no nti no yakofa young girl di ama no nti age matter. Young girl bi so betime ku no. But young girl bi so betime ku no. So akota hwe se bema e ware na ofa oba oye too young pia empempi na no ota treat oba no te se ne ma o treat oba no o ma ne treatment te se ne o treat ne ma no a what am I say yeah enye enti da age e mata no se me di 60 years na makofa young girl a we di 25 years e bia me papa na me di 60 years maybe grade 35 years I bet my fan girl obeti my fan as ne girlfriend na makofa sa akwala no me ne nkita ho ene ade no me treating ne say me ba na Nigeria billionaire ya on one Daniels girl Daniels they are bonding power yo another Nigerian a year our Ghana ni girl be already 21 years or 22 years our na gu na no ya omo ni 3 months that is it. It's age and matter no matter situation be a woman. All right. I was a relationship. Mami too. Yo, my mother say age and matter wo baby our relationship. And matter baby. It doesn't matter. Say me di fie say me nya say enti e wa say chinchina atwan. Me ware nipa obro me so anasem ne nipa me chen no atwempana da bida. Nemom how matured you are to handle things. So the maturity is of the mind. Yes. Not age. Wama yenim obi a wanya mfie aduosia. Nanso wakasa wa akora wo ya akora kwa because papa we pa. Ase na dwene mu no. Asema wo kan nyina otimi se eye nkora dwene e na wo dwene no. Na sem bi obeka bia no emu ha. Ene yenim se relationship ene awade wama wo bi e kwa wonim ne botaye nti a wode ko. Wo kwa wo de na wonim. Sanso na me so me kwa me de minim wo bia no won ma won fa botaye nsi ne ni so ansa na wako relationship mu sanso na wo bia no won ma wo kwa wade mu a won fa botaye bi nsi ne ni so ansa na wade no wa woko no wakwa ware entinye mfie asem se wonya mfie aduosia na so ko wale wo bia wonya mfie aduonum kra na ne tena na nipa no na dwene mu no wo moa enye mfie no ane ye wo bi nso won ma wo man wo sha ane wa ware nipa wo ye panyini na so na kwa no wa wo ye no
Oma wotimu se empanyini dwene ne wodwene. To ama bema no kra bra bo asesa. Ama bema na bra bo asesa. Bema ne su ne ban bia no wo mu no. Wasesa na free sa tebia nim e de akwakwa wie tebia bi. Ah wo ma Ghana hanma ye wo ye ntibi. Se wo ba bi wo no ma wanyini ne mfie ne kwa animu 45 50. Enso bema won ne te wo be 30 years. Aware na won mu timu no. Wo bibie no won mu akira sa awade no. Wo ba na nyini se ne bema ne nche wo se ntokwaba. How matured you are. Se wadwini shanko ade a awade no kwa enye ye. He wo pa akwa na kwa ware wo bi a woni ne fie ye pe. Mo nche be man te pe. Se mwadwene no eye nkoradwene nko ade a mo kwa mo be sa aba. Awade de how matured you are. Enye mfie asem. Okay. Tina ekunafo adoso no. You can cheat wo man. Tina enye cheat. Kuna ne yesa ye cheat. Wo be waja. Tina girls ni nyina yi. Wo man 20 years wu. 30 years wu. Wo mu di kuna no. Empenifo ni wu chenkwala no. Empenifo ni wu chenkwala no. Empenifo ni wu chenkwala no. Eya ben obi asabi onim nyansa. Na wanye kwase ampen. Nokore. Ewum. Nti sabi. Me kwabra me te hai. Nti ugiri se me hunu oba no 18 years. Na me se me pen. My calculate who saw oba na beboa me. Me see age. Debbie. All right. I will go for sa oba no. Me who I am a fepa in life and say. Me drive when me who I am a fepa and say. Ebi me who ma me be a be 50s. No any young guy be 30 nam. Omo nantie sisi so de ni bia nyina ho abusia maba ho ma no so 0551